Znači, kako zapravo probiti tu nesnosnu digitalnu buku na Balkanu? Svi pričaju o nekom profitu, a većina zapravo samo generira troškove, zar ne? Dobrodošli u današnju analizu. Danas ćemo doslovno raščlaniti digitalni marketing kurs za napredno poslovanje. Ako ste freelancer ili vodite firmu u Bosni i Hercegovini ili bilo gdje u regiji, slušajte pažljivo. Ovo nije još jedna u nizu teorija. Ovo je visoko specijalizirani priručnik s provjerenim sustavima koji zapravo donose prave rezultate baš tu, na našem podneblju. Sad, to je ono pravo pitanje od $1.000.000. Kako dominirati ovim našim digitalnim tržištem bez da spalite hrpu vremena i novca? To je apsolutno najveća frustracija svakog freelancera i svake agencije koja pokušava narasti. Svi smo svjedoci da je internet krcat nekim generičkim savjetima iz Amerike koji kod nas naprosto ne prolaze. Ovaj priručnik gađa ravno u tu bolnu točku i nudi jasan plan za dominaciju, dok vam istovremeno čuva vaša dva najvrijednija resursa, vaše vrijeme i vaš budžet. A zašto biste uopće trebali obratiti pažnju baš na ovaj materijal? Zato što iza ovoga ne stoji neka internet teorija, već ravno 20 godina pravog, teškog iskustva u digitalnom marketingu. Autor je uzeo 2 desetljeća svojih pokušaja, promašaja i onih velikih pobjeda. I sve to zapakirao u konkretan sustav. I to potpuno transparentno, bez ikakvih skrivenih tajni. Ok, idemo mi odmah na stvar. Pred nama je 5 ključnih tema o kojima ćemo pričati. Realnost digitalnog tržišta u BiH, organski rast i SEO dominacija, plaćeni oglasi i psihologija prodaje, automatizacija i globalno skaliranje, te na kraju vrijednosti, strategija implementacije. Krenimo od prvog poglavlja, realnost digitalnog tržišta u BiH, odnosno razumijevanje same strukture tržišta i ponašanja naših korisnika. Pazite, pravi uspjeh doslovno počinje tek kad dešifrirate kako stvari funkcioniraju na lokalnoj razini. Kao što sam rekao, ne možete uzeti neku random taktiku sa zapadnog tržišta, primijeniti je na Balkanu i očekivati ista čuda. Ljudi ovdje jednostavno drugačije razmišljaju, imaju drugačije navike i drugačije kupuju. Ovaj priručnik vas direktno suočava s tom našom lokalnom realnošću i pomaže vam da shvatite prave kodove ponašanja, jer bez toga apsolutno svaka daljnja marketinška aktivnost pada u vodu. Kad smo postavili taj temelj, idemo na drugu cjelinu. Organski rast i SEO dominacija, ili kako savladati sustave pretraživanja i sadržaja. Ovdje dolazimo do nečeg što je apsolutni game changer. Zove se tematski autoritet. Što je to zapravo? To vam je demonstriranje duboke apsolutne stručnosti o nekoj specifičnoj temi kako biste doslovno pomeli konkurenciju na Google. Nije to više samo ono staro, dosadno ubacivanje ključnih riječi u tekst. Ne. Ovdje gradite cijeli jedan ekosustav sadržaja koji Googlalu, a naravno i vašim klijentima, dokazuje da ste vi neosporni autoritet u svojoj niši. A kad taj tematski autoritet uparite s lokalnim SEO-om i onim uskim, preciznim geociljanjem, to je ultimativni alat za preuzimanje regionalne publike. Zamislite da doslovno monopolizirate digitalni prostor u svom gradu, svojoj regiji, prije nego što uopće krenete šire. Autor nam ovdje pokazuje kako moćno spojiti te napredne content sustave s vrlo specifičnim lokaliziranim ciljanjem. Što nas glatko dovodi do trećeg dijela mog osobnog favorita, plaćeni oglasi i psihologija prodaje. Dakle, kako taj promet zapravo pretvoriti u opipljiv profit? Ono što je ovdje apsolutno ključno i što ovaj priručnik savršeno objašnjava je optimizacija stope konverzije ili popularno CRO. Autor fenomenalno povezuje ljudsku psihologiju s plaćenim oglasima na Facebooku, Googleu, TikToku. Znači, poanta nije samo nabiti hrpu klikova i dovesti ljude na stranicu da tamo zjape. Poanta je primijeniti prodajnu psihologiju tako da ti posjetitelji zapravo kliknu ono kupi, da vam ostave mail ili vas kontaktiraju. I molim vas, zaboravite na ono klasično nagađanje tipa čini mi se da će ova slika dobro proći. Priručnik oštro suprotstavlja taj zastarjeli marketing nagađanja s analitikom koja je čvrsto vođena podacima. Danas se naprosto mora znati koji podatak pratimo i kako pomoću njega optimiziramo svaki uloženi cent budžeta. Nema više rada na slijepo, gledaju se isključivo objektivne brojke. Idemo mi na 4. poglavlje, automatizacija i globalno skaliranje. Prevedeno, vrijeme je za širenje izvan onih lokalnih granica. Da biste napravili taj veliki iskorak, trebaju vam napredni sustavi za monetizaciju publike. Ovdje pričamo o vrlo konkretnim stvarima.
integraciji umjetne inteligencije u vaše svakodnevne marketinške zadatke, zatim postavljanju vrhunskog e-mail marketinga koji radi i prodaje u pozadini, pa automatiziranim sustavima za lov na nove klijente i naravno nezaobilaznoj izgradnji vašeg osobnog brenda. Svi ovi elementi rade u jednoj ludoj sinergiji i pretvaraju se u pravi profitabilni stroj. I ovo briljantno ilustrira točan put koji trebate proći. Nema preskakanja stepenica. Prvo idete na korak 1, lokalni SEO i apsolutna dominacija doma. Zatim prelazite na korak 2, postavljanje tih moćnih automatiziranih sustava koji sami generiraju klijente. I tek onda ste spremni za korak 3, skaliranje i izlazak na globalno tržište. To je jednostavno dokazan, logičan proces rasta. Stižemo i do posljednjeg, 5. dijela. Vrijednost i strategija implementacije, fokus je na primjeni u stvarnom svijetu i naravno tu su i bonusi. Gledajte, suha informacija bez primjene vam ne znači apsolutno ništa. Zato unutra dobivate full stack, kompletnu listu onih naprednih alata za trenutne rezultate. Autor dijeli i prave case study analize stručnjaka. Zatim potpuno jasnu strategiju kako da to sve sutra ujutro primijenite. A kao fantastičan bonus tu je i detaljno objašnjenje presudne razlike između samog reklamiranja i pravog brendiranja. Puno ljudi to brka, a razlika je nevjerojatna. I to nas dovodi do ovog citata, koji je ujedno i glavno obećanje autora. Ta lokalna relevantnost je ono što ovaj materijal izdvaja od mora drugih. Sve, ali apsolutno sve je prilagođeno i stvoreno isključivo kako bi vama olakšalo posao. Da prestanete s onim frustrirajućim bacanjem novca u vjetar na tehnike koje na Balkanu jednostavno ne prolaze. Dakle, da sumiramo, ključna poanta je ovo. 20 godina naprednih strategija psihologije prodaje, AI alata i SEO dominacije, apsolutno sve to je destilirano i sažeto u nevjerojatno fokusiranih 55 stranica. 55 stranica čistog koncentriranog znanja. Nema praznog hoda, nema onog nepotrebnog akademskog teoretiziranja, samo suština. I evo nas kod najlogičnijeg poslovnog poteza koji danas možete napraviti. Cijeli ovaj gotov poslovni nacrt dostupan vam je za samo 49 €. Iskreno, s obzirom na vrijednost alata i strategija koje unutra dobivate, ova investicija koja vam se doslovno isplaćuje s prvim optimiziranim oglasom kojeg pustite ili s prvim lokalnim klijentom kojeg zatvorite pomoću ovog sustava. Pa evo, ostavit ću vas s ovim pitanjem za kraj. Je li vam zaista isplativije iz dana u dan iz vlastitog džepa financirati svoje greške na ovom našem ludom balkanskom tržištu ili vam je pametnije jednostavno preuzeti provjeren nacrt i osigurati si tu online dominaciju? Za svakog pravog freelancera i svaku ozbiljnu firmu koja želi rast, odgovor se nameće sam od sebe. Znanje vam je doslovno na dlanu, na vama je samo da kliknete i da ga primijenite. Vidimo se!